Tigamina ni Paulo do kyo kaido ifuso. Tigamina ni Paulo do kyo kaido ifuso. Ni kasado rakwavat-vatek. Yaken ranam si Paulo ko. Alam-lam suy na ni Yamatadoto. Aya na ni pamnakan ni Yes Kiristoa livo-livon no chiri-chiring na. Yaku ipiti gamiin nyo. Ayam raralay ni Yamatadoto. Ataw do ifuso. Aya tungutukot so na kemji Yes Kiristo. Inawi si turunadin nyo ikapiya no ununad nyo. Akano pangangarilawan na ni Yamatadoto. Akani Yes Kiristoa panyirsirngenta. Isarita ji Yamatadotoa amana ni Yes Kiristo. Panyirsirngenta. Ta yatamo na macibedbed ji Kiristo. Suya narana ni turuan no makakadiya aglaglo na jaten. Anay pasari jaten. No kaji na pa amaugan no karawanam ni pamnekan na ranayatan ni Yamatadoto. Munganay ja. Ta ni kawakwak na ni Yes Kiristo raratenta. So ikano yung ta abura na so karatan do tangayin na ni Yamatadoto. Nati kariluyatan ni Yamatadoto. Amuri, unasarayan niyatan ni Yamatadoto. Ana, pano pena akmanay anak. Ta yatana machikaup di Yes Kiristo. So, ikano yung ta sumarino akmansang. Pangangarilawan na ni Yamatadoto. Dunaka buno nginanano anak na. Natunuruan jaten. Si Kiristo yan ni mawakwak nyaten. Uriwo yan na ni kabunasno raratenta. Tira ko pangangarilawan na ni Yamatadoto. Ayan na ni to rudyaten. Pangangarilawan na ni Yamatadoto tanay pakateneng do na pansya ni Yamatadoto. So tara na ipakateneng ji Kiristo. Akmanay kaganganan mapakabuso di nito mo pa varina no kakwa. Tao pamnemnekan na ni Yamatadoto no kakwam ituro nao makakadido karawan. Akado tingato ji Kiristo italamorong na. No marateng wo araro no ni pamnekan na ni Yamatadoto. Makakadido karawanam abo jimangorido awapan na siya ni Yamatadoto. Sunato manguraido nakenakem na amapanop jaman. Amrarali ni Yes Kiristo tao doyotay. Akmaniyanak machikaup di Kiristo. Inawi no si mamiminaman ni manmana makateneng di Kiristo. Asumari ni Yamatadoto. Anay marwi na tao doto. Inyura na bekena tao doyotay kamu akman sang. Tano kapaka miring nyoso manoyonga mapasarya nanawam minatunyo na nga noy si Kiristo. Uriwo nanyituruan rana no seri jinyo ni Yamatadoto. Akmanay yung kadno kapachiko unongan nyo ranadya. Siri na ni Yamatadoto uriwo akmati yung kad. Sumidong jaten. Umamawunso ni pansina ituro ni Yamatadoto. Do monganay jatao. So ikano yung nani Yamatadoto. Mapataradang jaten do tingato. Ya umano yung jatao. Susarayan tani Yamatadoto ti maruya tao doto. Urian mamiring ko na inyo migan-gan ranani iso apanyirsirngenta. Amarilo no akmanyoy kaktedo sinayam. Jikuranam tad sumari ninyo di Yamatadoto. So ikasanib ko makalabat dinyo do inoriko. Kumapasya si di Yamatadoto ati maruya tao doto. Amanani Yes Kiristo apanyirsirngenta. Amanta ninyo so teneng. Akapakateneng nyo ranaji Yamatadoto. Kumapasya si di Yamatadoto. Umiwang do uno nednyo. Akapakateneng nyo na do pipi pangayan no na
panupan dinyo. Kapantana ninyo so tumiyono nga ikavino padnyo dutingato. So ikatira ko nano ariarilo na so umano yung jatawo. Yamapiro kabu na varino uyoyat nado ya umano yung jatawo. Uyoyat rana uriam ni mapivangon si Yesu apodo esebna. Sunarana iyan do tingato. Ayaw umlis na do wanan nanyi yamatadoto. Akabtekan rana apanyirsiringan do sinukob no anyit. So ikabura na no makaadso uyo yatna kano arwarwid na do karawan. Akado tingato. Mangido kaidan no karawan. Abo jinanalamurongan ni Kristo do karawan. Tayawo yami matmat ngenyaten. Umano yung jatawo. Yaten rana yamraralay ni Kristo akmanay katao-tao yaten. Do takararalay niya. Do nakanyimapi papyaso makakade.